پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت و ملت اینا. تاجیک ملتی فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی جمهوریوی، راهنمای جامعه آینده خانه باد امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. السلام علیکم بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار رو از تلویزیون تاجیکستان مستقیما منظورتان می‌گردانیم. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه سودیه سود ولایت سوغد آزاد نمودن رستمزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم رستمزاده معروف جان با خواهش خودش از وظیفه سودیه سود ولایت سوغد آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 24 ایون سال 2026. امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده جلسه نوبتی اجلاس دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در اجلاس لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره از هیئت کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید به علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان برآوردن احمدزاده دلنازه دورانعلی. لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره عضو کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید به ترتیبات حقوقی، مدافع و امنیت انتخاب نمودن احمدزاده دلنازه دورانعلی. لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره عضو کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید به علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان انتخاب نمودن سفربک زاده حکم‌الدین سفربک. سازشنامه سرمایه گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت دارای مسئولیت محدود کنز دیار عاید به تأسیس دادن کارخانه‌های استخراج و کارکرد معدن‌ها. لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر الوه‌ها به کدکس عائله جمهوری تاجیکستان. لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر الوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره اساسیه استفاده برندگان آب و لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر الوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفته قرارهای دخلدار قبول کرده شد. قانون جمهوری تاجیکستان درباره آب اهمیت مهم اجتماعی و انسان پرورانه داشته به تحکیم عدالت و همگرایی اجتماعی شخصان پیشتر محکوم شده مساعدت می نماید. آن به یک قسم شهروندان امکان بازگشت به جامعه و آغاز حیات نو را فراهم می آورد. این اقدام همچنین به تحکیم ثبات اجتماعی و بالا بردن مسئولیت شهروندی در جامعه خدمت می نماید. حالا توجه نمایید به اندیشه های ساکنان کشور وابسته به این اقدام مهم. خوشبختانه امروز در تاجیکستان صاحب استقلال ما صلح و وحدت، امنیت و آرامی کامل و ولایت قانون تامین بوده مردم کشور زندگی و فعالیت سازنده دارند. این دستاوردها محض در نتیجه زحمت و تشبس‌های بی‌نظیر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دستگیری همه‌جانبه مردم میسر شده است. با افتخار جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قبول قانون نوبتی جمهوری تاجیکستان درباره آب
که نسبت 18038 نفر محکوم شده تطبیق می‌گردد، بار دیگر تشبس‌های غمخوارانه راهبر دولت را نسبت به ساکنان مملکت ثابت می‌سازد. قبول قانون درباره عفو افاده سیاست انساندوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده به شخصانی که دست به جنایت زدند امکان می‌دهد که اصلاح شوند و به نزد پیوندان خود برگشته به کار و فعالیت سازنده مشغول گردند. تطبیق اقدام مذکور مایه افتخار و شکرگزاری هر ساکن مملکت نسبت به دستاوردهای استقلالیت و پیشوای محبوب و غمخوار ملت است. قانون عفو یکی از سندهای مهم حقوقی دولت به حساب رفته با مقصد نشان دادن انسان دوستی، بخشندگی و فراهم آوردن امکانات نو به بعض شخصانی که جنایت صادر نمودند قبول می گردد. عفو به شخصان امکانیت می دهد که بعد درک خطای خود به زندگی مقرری برگشته در رشد جامعه سهم خود را گذارند. به امضا رسیدن قانونی جمهوری تاجیکستان درباره عفو در آستانه جشن بزرگ ملت 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ثابت می سازد که پیشوای معظم ما محترم امامعلی رحمان همیشه در فکر آسایشتگی، وحدت و سعادت هر یک خانواده تاجیکستانی می باشند. جشن تیرگون در برابر جشن‌های ساده نوروز و مهرگان جشن موسمی کشاورزان است و گذشتگان ما آن را در فصل تابستان ایام رسش گندم و جمع‌آوری آن برگزار می‌نمودند. دوام سالهای صاحب استقلال با اقدام‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جشن‌های ملی مردم تاجیک از نو احیا شده با شکل و مضمون نو به حیات مردم کشور رنگارنگی بخشیدند. شرح موضوع در تهیه همکارمان حکمت الله نظرزاده. تیرگون، تأمین زراعت با آب، جمع‌آوری به تلف حاصل، کمک کردن به یکدیگر، زمینه‌گذاری برای حاصل نوبتی و بلند برداشتن ثمرناکی زمین در محور آن قرار دارد. تیرگون در ردیف جشن‌های سده، نوروز و مهرگان جشن موسمی کشاورزان است و گذشتگان ما آن را در فصل تابستان ایام رسیدن گندم و جمع‌آوری آن برگزار می‌نمودند. بنابراین استفاده ثمرناک آب و زمین در بین مردم تاجیک ریشه نهایت قدیمه دارد. یعنی جشن موسمی کشاورزان تاجیک با 4 عنصر حیات‌آور آب، هوا، خاک و گرمی به واسطه ارتباط داشته اساس طبیعی دارند. برای اثبات قدیمی، صاحب تمدن، زمیندار و فرهنگ سالار بودن ملت تاجیک همین دلیل کافی است که تاجیکان در 4 فصل سال 4 جشن عالمشمول از جانب جهانیان پذیرفته دارند که هر یکی از این جشن‌ها زمینه‌های قوی علمی خود را داشته پدیده خجسته حیات معنوی انسانیت در روی زمین میباشند. جشن‌های بوستونی و خصوصا تیرگون نه به خاطر نشان دادن نمایش گذاردن، لیکن وقتی که ما با هم میاییم در دایره این یا آن عنعنه‌هایی که هست در همین دایره تیرگون وقتی که صحبت میکنیم نسبت به همین جشن‌های بوستونی مهر و محبت زیادتر میشد. گذشتگان ما خانه‌ها را هم از بیرون هم از درون آب می‌زدند، تازه می‌کردند، لباس‌های تازه خودشون را می‌پوشیدند، برآمده به دیگر آب می‌پوشیدند و از زراعت‌ها و از اون موادهایی که در همین دوره پرورش می‌یافت خوراک‌ها تیار می‌کردند و یکدیگر را دعوت می‌کردند به ضیافت. آید به پیدایش و ماهیت جشن تیرگون در سرچشمه‌های تاریخی و ادبی روایت‌های مختلف آورده شدند. جشن تاجیکان باستان تیرگون حالا نیز در روزگار ما هنگامی که خشکسالی سیاره زمین را تهدید می‌کند جایگاه خود را گم نکرده است. با یادآوری از سنت‌های کهن می‌توان گفت که تشبس‌های به همتای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مورد گرامی‌داشت و نگهبانی آب‌های پاک مندرجه و محتوای تازه می‌بخشد. با تشبس و دستگیری‌های پیشوای معظم ملت جشن‌های بوستونی ما از نو احیا کردند و در جامعه مقام خاصه خود را پیدا کردند و امروز پیوسته پیشوای معظم ملت تاکید می‌نماید که جشن گرفتن همین عیدها، جشن‌ها، آیین‌های بوستونی ما نه تنها یک جشن گرفتن، این احترام داشتن به تاریخ چندین هزار ساله ملتمان است و همزمان در حاشیه همین جشنگیری همین ما جوانان رو تربیت نسبت وطن دوستی می‌نماییم.
боиси ифтихори бузург аст ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ бо иқдомҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои ҳукумати мамлакат арзишҳои миллии мардуми тоҷик умри дубора пайдо карда, он ганҷурҳои пурбаҳои миллӣ ки дар ганҷури таърих ба фаромӯшӣ афтода буданд эҳё ва бо шаклу мазмуни нав ба ҳаёти мардум рангорангӣ бахшиданд. сол то сол тамоюли афзоиш пайдо намудани содироти маҳсулоти кишоварзӣ бозгӯи он аст ки талабот ба меваю сабзавот аз лиҳози экологӣ тоза бештар мешавад. Омори муқоисавӣ нишон медиҳад ки содироти маҳсулоти кишоварзӣ нисбат ба 1 июни соли 2025 $50.6 миллион зиёд шудааст. Лолаи Баҳриддин мавзӯъро пайгирӣ кардааст. дар соли 2026 тамоюли афзоиши содироти маҳсулоти аз ҷиҳати экологии тозаи Тоҷикистон ба таъсиси бренди миллии баландрақобат ва баромадан ба бозорҳои муътамади ҷаҳонӣ нигаронида шуд. Ин иқдом на танҳо боиси афзоиши арзиши иловашуда гардид, балки рушди устувори иқтисоди сабзро дар минтақаҳои кишоварзии кишвар тақвият бахшид. ба ҳолати 1 июни соли 2026 аз ҷумҳурӣ ба хориҷи кишвар 56265 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи $32.2 миллион амрикоӣ содирот гардид. ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта бо нархҳои муқоисавӣ $50.6 миллион афзудааст. маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза буда сол аз сол таваҷҷӯҳ ба маҳсулоти кишоварзӣ зиёд гардида истодааст ва вазорати кишоварзӣ дар ҳамбастагӣ бо сохторҳои дахлдор баҳри рушди соҳа ва зиёд намудани ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ тадбирҳои заруриро меандешад. молу маҳсулоте ки имрӯз аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба дигар давлатҳо содирот карда мешавад, маҳсулоти кишоварзиро ташкил медиҳад, ки аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад ва дар хориҷи мамлакат талаботи зиёд дорад. коршиносон зарур мешуморанд, ки имкониятҳои мавҷуда дар ин самт бояд самаранок истифода гардад ва номгӯи зиёди маҳсулоти хушсифати аз ҷиҳати экологии тозаи ватаниро ба хориҷи мамлакат бештар содирот намоянд. ин роҳи муҳими рушди иқтисоди миллӣ, муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ дар хориҷи кишвар ва муҳимтар аз ҳама бо ин восита деҳқонони асил метавонанд фоидаи хуб ба даст оваранд. ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз вилояти суғд ба хориҷи кишвар давра ба давра афзоиш меёбад. тибқи маълумот дар давоми 5 моҳи соли равон аз вилоят наздики 50 000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот карда шудааст. меваи хушки бандубаст ва коркардшуда ки дар ин давра содирот карда шуд аз ҳосили соли гузашта мебошад. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. дар давоми 5 моҳи сипаришудаи соли равон аз вилояти суғд ба хориҷи мамлакат ба маблағи $866.6 миллион амрикоӣ молу маҳсулоти саноатию кишоварзӣ содирот карда шудааст ва бо таваҷҷӯҳ ба дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати кишвар, мақомоти маҳал ва соҳибкорону дигар доираҳои тиҷоратию иқтисодӣ талош бар он доранд, ки ин нишондиҳанда то охири соли равон ба зиёда аз $2 миллиард расонида шавад. маъдан, ангишт, маҳсулоти тайёри дузандагӣ, рангҳои сохтмонӣ, профилҳои гуногуни аз металл омудашуда, дучархаю сечархаҳои гуногун, обҳои рангаи ташнашикан, консерваи меваю сабзавот, меваи хушк ва маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ҳаҷми асосии содиротро ташкил медиҳад. тибқи маълумот дар ин давраи соли равон аз вилояти суғд ба хориҷи кишвар 46552 тонна маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла 36633 тонна меваи хушки банду бастшуда содирот гардидааст. содироти консерваи меваю сабзавот бошад қариб ба 900 тонна баробар гардид, ки дар қиёс ба 5 моҳи соли 2025 112 тонна зиёд мебошад. ҳоло бошад бо истифода аз имконияти мавҷуда соҳибкорони ватанӣ ба хориҷи кишвар содироти меваю сабзавот ба монанди зардолу, олу, гелос, олуча ва пиёзро ба роҳ мондаанд. инак дар вилояти суғд бо оғози ҷамъоварии пиёзи барвақтӣ ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ боз ҳам зиёд мешавад. аз ҷумҳурии мардуми чин хеле таваҷҷӯҳи хосе доранд барои ба роҳ мондани ҳамкорӣ ва содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз вилоят ва минтақаҳои ҷумҳурии мардуми чин, алахусус ангур ва себу шафтоли вилояти суғд мебошад. ва имрӯз аз вилоят корхонаҳои коркарди хушкмева, ки сол ба сол шумораи онҳо зиёд шуда истодааст, имрӯз корхонаи баракат истифара суби ватан аллакай шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонанд, ки ба кишвари Япония ба шаҳри Сеул маҳсулоти бастубандшудаи меваи хушро дар соли 2026-27 ба роҳ мемонанд.
агар дар гузашта маҳсулоти кишоварзӣ хоса меваю сабзавот дар бештар маврид бидуни коркард содирот карда мешуд, таи солҳои охир бо фаъол гардидани коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ асосан ба хориҷи кишвар маҳсулоти тайёр интиқол меёбад. афшура, мураббо, нӯшоба, хамираи помидор ва даҳҳо номгӯи маҳсулоти аз меваю сабзавот омодашуда ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад, ки аз лиҳози экологӣ тоза буда дар бозори ҷаҳонӣ харидорони бештар дорад. ҷалби сармояи хориҷӣ ба вилояти суғд нисбат ба солҳои пештар ба наздик 40% зиёд гардид истодааст, ки ин ҳама шаҳодат медиҳад аз фазои сармоягузорӣ хуб дар миқёси ҷумҳурӣ мебошад. ва имрӯз мо якҷоя бо палатҳои савдо ва саноати Федератсияи Россия, ҷумҳурии Қазоқистон, Қирғизистон ва дигар давлатҳо 125 шартномаи ҳамкорӣ дорем, ки дар асоси ин шартномаи ҳамкорӣ барои ҳарчи зиёдтар содирот намудани молу маҳсулот мунтазам бо соҳибкорон кору фаъолият менамоем ва дар асоси ин шартномаҳои имзошуда мо барои иштироки 543 нафар соҳибкорони вилоят дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ мусоидат намудем, ки ин ҳам мусоидат мекунад ба рушди содирот ва ҷалби сармоя ва дар натиҷаи ин иштирок соҳибкорони мо тавонистанд, ки молу маҳсулоти худро дар давлатҳои хориҷӣ муаррифӣ намоянд ва шартномаҳои нав ба имзо расонда корхонаҳои нави истеҳсолӣ бунёд намоянд. дар доираи ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии вилоят, ки бо зиёда аз 60 кишвар ба роҳ монда шудааст, ҷалби сармоя барои таъсиси коргоҳу корхонаҳои муштарак дар самти коркарди маҳсулоти кишоварзӣ дар мадди аввал қарор дорад. хусусан давоми солҳои охир бо таъсиси чандин коргоҳу корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва риояи талаботи пешбинишудаи бозори ҷаҳонӣ харитаи содирот васеъ гардид. дар маҷмӯъ аз вилояти суғд ба хориҷи кишвар бештар аз 100 номгӯи молу маҳсулот содирот карда мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. имсол меҳнаткашони ноҳияи Тоҷикобод дар майдони зиёда аз 6600 гектар кишти зироати гуногун гузарониданд. ҳоло андештани тадбирҳо барои риояи агротехникаи парвариш ва заминагузорӣ барои гирифтани ҳосили баланд ҷараён дорад. навросоҳи Азизулло гузориш медиҳад. ин об аз баландтарин мавзеи ноҳияи Тоҷикобод аз дохили яке аз калонтарин пиряхҳо ҷорӣ мешавад ва барои обёрии майдони сабзавоту боғ истифода мегардад. ҳамасола қабл аз давраи обёрии зироат, кишоварзон ба таври дастҷамъона ҷойборҳоро омода ва ба ҳамин васила захираҳои табииро барои истеҳсоли маводи ғизоӣ самаранок истифода мекунанд. об баъди 1 километр ҷорӣ шудан захира карда мешавад. ин калонтарин кӯл дар ноҳияи Тоҷикобод ба ҳисоб меравад, ки ҳудудаш тақрибан 5 гектарро ташкил медиҳад. об аз ях ҷорӣ шуда дар кӯли сурх захира мегардад ва то фасли тирамоҳ дар ҳудуди ноҳияи Тоҷикобод аз ин ҳисоб зиёда аз 300 гектар замин обёрӣ карда мешавад. ин мавзеъҳои зебои баландкӯҳи ноҳияи Тоҷикобод аз ҳисоби барфу пиряхҳо обёрӣ ва аз ин ҳисоб картошка, сабзӣ ва дигар намуди маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ истеҳсол карда мешавад. ин руди сафедоб аст ва аз баландии 3600 метр ҷорӣ шуда аз ин об дар мавзеи Навабод 100 гектар замин обёрӣ карда мешавад. имсол меҳнаткашони ноҳияи Тоҷикобод дар майдони наздики 6700 гектар кишти зироати гуногун гузарониданд ва ҳоло растаниҳо дар ҳолати хуби нашъунамо мебошад. фаровонҳосилӣ, ки аз коркарди босифати хок, обёрии саривақтӣ ва додани ғизо вобастагӣ дорад, меҳнаткашон кӯшиш доранд бо риояи нозикиҳои парвариш афзоиши истеҳсолро таъмин намоянд. иҷрои саривақтии супоришҳои ҳукумати кишвар ва фаъолияти гурӯҳҳои кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Тоҷикобод дар ғанӣ шудани таҷрибаи меҳнаткашон ва рушди соҳа мусоидат намудааст. картошка дар заминҳои поён ба гул оғоз кардаган дар мавзеъҳои боло бошад, баъзеҳош ҷӯя гирифтагианд, баъзеҳош об мондагианд, баъзеҳош ҳоли нав аллакай чобук карда истоданд. нашъанамои зироати картошка аслан имсол нисбати соли гузашта хуб ба назар мерасад. истифодаи самараноки имкониятҳои табиӣ аз худкунии мавзеъҳои нав ва меҳнати пайваста имкон фароҳам овард, ки кишоварзони ноҳияи Тоҷикобод дар васеъкунии майдони кишти картошка ва афзоиши истеҳсоли сабзавот муваффақияти худро афзун намоянд. масалан, майдони кишти картошка дар ноҳияи Тоҷикобод нисбат ба соли 2000 1055 гектар васеъ шуда дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ба зиёда аз 2000 гектар расидааст.
дар соли 2026 аз ҳисоби васеъшавии майдони кишт, риояи агротехникаи парвариш, ғанӣ шудани таҷрибаи меҳнаткашон ва баланд шудани ҳосилхезии хок, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъмин карда мешавад. дар ноҳияи Тоҷикобод картошка асосан дар минтақаҳои баландкӯҳ ҳосили зиёд метиҳад. аз ин сабаб асосан мардуми ноҳия кишти картошкаро бисёртар дар мавзеъҳои баландкӯҳ кишт менамоянд, чунки аз он ҳосили дилхоҳ ба даст биёранд. мана ин мавзеъе ки ҳозир мо истодаем баландтарин мавзеи ноҳия ба ҳисоб меравад, деҳаи сафедоб, ки дар ин ҷо асlan кишт дар заминҳои чарогоҳ ва дигар талу теппаҳои бекорхобидае ки асlan бо намӣ таъминанд, бисёртар дар ин ҷо кишти картошка гузаронда шудааст. Тоҷикобод аз ҷумлаи ноҳияҳои аграрии кишвар маҳсуб ёфта. хоҷагидорон дастуру супоришҳои роҳбари давлатро сармашқи фаъолият қарор дода, солҳои охир дар баланд бардоштани маданияти истифодабарии замин, аз худкунии имкониятҳои иловагии табиӣ ва таъмини афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ муваффақияти худро афзун намуданд. ҳавои мусоиди имсола, риояи агротехникаи кишту парвариш ва нашъунамои хуби зироат аз фаровонҳосилӣ ва гирифтани даромади дучанд аз замин мужда медиҳад. наврусшоҳи азизулло, раҷабалӣ маҳмадалӣ, мақсади мақсад, Тоҷикобод, ахбор. меҳнати пурмаҳсули кишоварзон ва истифодаи самараноки заминҳои корам имрӯз дар ноҳияи Зафаробод натиҷаҳои назаррас ба бор овардааст. имсол дар ҳудуди ноҳия дар майдони зиёда аз 12 000 гектар пахта кишт гардида, нашъунамои он аз ҷониби мутахассисон хуб арзёбӣ мешавад. оид ба рафти корҳои саҳроӣ ва омодагии кишоварзон ба ҷамъоварии ҳосил ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. садои техникаҳои кишоварзӣ, сабзазорҳои беканори пахта ва меҳнати софдилонаи деҳқонон имрӯз аз рушди босуботи кишоварзӣ дар ноҳияи Зафаробод гувоҳӣ медиҳанд. ноҳияе ки солҳо боз ҳамчун яке аз марказҳои муҳими истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар вилояти Суғд шинохта мешавад, имсол низ бо натиҷаҳои назаррас мавсими кишту парваришро идома медиҳад. тибқи маълумоти пешакӣ, соли ҷорӣ дар ҳудуди ноҳияи Зафаробод дар майдони беш аз 12 000 гектар кишти пунбадона гузаронида шудааст. айни замон нашъунамои пахта дар ҳамаи хоҷагиҳои ноҳия хуб арзёбӣ гардида, баъди марҳилаи баргакунӣ аксари майдонҳо ба давраи шонабандӣ ворид шудаанд. ҳарорати мӯътадил ва таъминоти нисбатан хуби об имконият дод, ки пахта бо нашъунамои хуб ба яке аз марҳилаҳои муҳимтарини рушди худ расад. деҳқонон бар ин назаранд, ки дар сурати идома ёфтани чунин раванд ва иҷрои саривақтии тадбирҳои агротехникӣ имсол кишоварзони ноҳия метавонанд ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. дар баробари пешрафти соҳаи пахтакорӣ дар қисми зиёди минтақаҳои ноҳия ҷамъоварии ҳосили ғалладонагиҳо низ оғоз гардидааст. деҳқонон аз рӯзҳои мусоиди фасли тобистон самаранок истифода намуда, талош доранд, ки ҳосили пухтарасидаи худро ҳарчи зудтар ҷамъоварӣ намоянд. дар ин маъракаи муҳими кишоварзӣ беш аз 100 адад техникаҳои пуриқтидор ҷалб гардиданд, ки онҳо ба тезонидани корҳои саҳроӣ ва коҳиш додани талафоти ҳосил мусоидат мекунанд. то имрӯз бо ҷалби техникаҳои кишоварзӣ аз 6 000 гектар майдони ғалазори ноҳияи Зафаробод беш аз 3 000 гектар дарав ва ҳосил ҷамъоварӣ гардидааст. ҳосилнокии ғалладонагиҳо дар заминҳои лалмӣ то ба 25 сентнер ва дар заминҳои обӣ то ба 55 сентнер аз ҳар гектар баробар мебошад. айни замон корҳои ҳосилғундорӣ дар дигар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия низ бо маром идома доранд. аз тарафи шаҳристону ғончӣ 60-65 адад комбайнои гандумдаравондагӣ, ба ғайр аз ин бо дар ноҳия худто мо дорем 25-30 адад беди дарав аллакай дуюм даравшам тайёр шуд. ҳар як гектар деҳқоно накам аз 200-250 пресс гирифта сода. самараи меҳнати шабонарӯзии кишоварзон имрӯз дар ҳар ваҷаб замини ҳосилхези ноҳия ба назар мерасад. ҳамин тавр саҳроҳои сабзу хуррам ва фаъолияти пурҷӯшу хурӯши деҳқонон дар ноҳияи Зафаробод аз он шаҳодат медиҳанд, ки мавсими имсолаи кишоварзӣ бо қадамҳои устувор пеш мераванд. агар имрӯз дар майдонҳои пахта шонаҳои нахустин муждаи ҳосили фаровонро диҳанд, пас дар хирмангоҳҳо ғаллаи заррин самараи заҳмати деҳқонро таҷассум мекунад. маҳз чунин меҳнати созанда кафолат медиҳад, ки ноҳияи Зафаробод минбаъд низ мақоми худро ҳамчун яке аз минтақаҳои пешсафи кишоварзии кишвар ҳифз намояд. фирдавс Умарзода, Орзу Маъруфзода, ноҳияи Зафаробод, ахбор. ҳамасолат дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Бадахшон бо рушди соҳаи занбурпарварӣ ҳаҷми истеҳсол ва содироти маҳсулот афзоиш дода мешавад. гузориш дар ин хусус.
در ولایت مختار کوهستانی بدخشان خصوصا در دوران صاحب استقلالی کشور ساحه زنبور عسل پروری همچون ساحه کمخرج و سردرآمد رواج یافته. تعداد خواهشمندان پرورش زنبور عسل تمایل زیاد شوی دارد. در ردیف شهر و ناحیه‌های دیگر ولایت باشندگان ناحیه رشقلا نیز با در نظر داشت طبیعت دارای گل و گیاه درمانبخش به این ساحه سردرآمد رو آورده سال سپری بیش از 3 تن و 900 کیلوگرم عسل تازه به دست آورده شد. سال شماره عسل پروران زیاد شده. امروز در ناحیه 48 نفر عسل پرور در این ساحه فعالیت دارند. سال 2025 عسل پروران با استفاده از 342 اویلا 319 تن محصولات خوشصفت عسل به دست آوردند. سال روان نیز برای زیاد نمودن اویلاهای زنبور عسل و رشد ساحه چاره‌های لازمی اندیشیده می شود. عسل پروران ناحیه رشقلا با محصولات خوشصفت خود در نمایش و چاره‌بینی‌های گوناگون ولایتی و جمهوری شرکت نموده جهت جلب هرچه بیشتر اهالی به رشد ساحه تلاش می‌ورزند. یک تن از عسل پروران معروف ناحیه عبیدالله خدابردیف تا چندین سال به عسل پروری مشغول گردیده. امروز صاحب 60 قوطی عسل بوده. سال گذشته قریب 1 تن حاصل خوشصفت را به دست آورده. در برابر تامین طلبات بازار اینچنین بودجه اویلوی را گرداند. یک اویلا داشتم بعد چند سال اویلا ها 10 تا برسیدن 15 برسیدن 20 اویلا 30 اویلا حاضر 60 اویلا زنبور دارم. در یک سال از 800 تا 1 تن عسل میگیریم. معلوم است که برای به دست آوردن حاصل دلخواه از عسل پروران زحمت زیاد نیز تقاضا کرده می شود. در مورد لایحه‌های الهیده وابسته به وضع طبیعت این عسل پرور با استفاده از نقلیات مخصوص قطعه‌های عسل را به منطقه‌های دیگر ناحیه انتقال می دهد. نه اینکه فقط عسل استحصال می شود. در خارج قشلاق برای گردآلودکنی رستنی ما اینقدر باغ و میوه داریم اینا را زنبورها گردآلود میکنند. همه نباتات همه چیز زنبورها و این بسیار فایده‌آور است. در مجموع اویلای خدابردیفو با مهنت حلال در ناحیه معروف گردیده. نبیره‌های این اولاد نیز نسبت عسل پروری شوقی به اندازه دارند. اویلای خدابردیفو از دستگیری‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ناحیه سپاسگزار بوده اطمینان دارند که با دسترسی به قرض‌های کوتاه مدت و دراز مدت می‌توانند جهت رشد عسل پروری در منطقه زمینه با اعتماد گذارند. مهیره طاهر، مبارک شوی رستم، ناحیه رشقلا، اخبار. کشاورزان ناحیه فیض‌آباد با استفاده از معدنیت بلند استفاده بر زمین حاصل فراوان به دست آورده پیشنهاد بازار استعمالی می‌نمایند. در ناحیه جمع‌آوری کارتوشکا، غله و میوگی‌ها ادامه داشته. اهل زحمت مقصد دارند که در میدان 300 هکتار کشت تکراری گذرانند. گزارش در این خصوص. با استفاده از عامل‌های معاصر و رشد کرده کشاورزان ناحیه فیض‌آباد دوام سال از یک زمین تا 3 حاصل برداشت می‌نمایند. محض با مهنت پرمحصول و استفاده از عامل‌های رشد کرده ساحه خواجگیداران 4112 خواجگی‌های دهقانی ناحیه هر قطعه زمین کارم را مقصدناک استفاده نموده همه ساله حاصل فراوان کارتوشکا و پیاز، سبزیجات و پالزی و دیگر نامگوی انواع غذایی را استحصال نموده پیشنهاد بازار استعمالی می‌نمایند. در منطقه‌های پایان که با هوای اقلیم ناحیه که نمناکیش خیلی معتدل است، علاکه در جماعت‌های جنوبی بوستان مهرآباد و جماعت بهار و دوستمراد علی و جوانان کشت کارتوشکا را چینده ایستاده‌اند. حاصلناکی خیلی بلند به حساب می رود که از 250 تا 300 سانتی‌متر حاصلناکی هر یک هکتار آمده راست می آید و در جای اون کشت تکراری علاکه میگذرانند که این دهقان دا یک برکتی که این سال با هوای خوب آمده میرساند. ثمرناک استفاده بر زمین‌های کارم به کشاورزان ناحیه فیض‌آباد امکانیت فراهم می‌آورد که در یک سال از یک زمین 2-3 حاصل زراعت‌های گوناگون به دست آورند. برای رویانیدن 2-3 حاصل از یک زمین در یک سال اهل زحمت ناحیه فیض‌آباد از عامل‌های ثمرآور گردانیدن زمین خوب استفاده نموده حاصل بلند زراعت‌های کشاورزی به دست می‌آورند. در برابر استفاده هر قطعه زمین کارم سال جاری طبق دردما اهل زحمت ناحیه فیض‌آباد در میدان 6283 هکتار کشت زراعت‌های گوناگون گذرانیدند.
در جاده برداشت حاصل فراوان کشاورزان ناحیه همکنون قطاره‌های باغات را هم مقصدناک استفاده می‌نمایند. در برابر گرفتن حاصل دلخواهی میوه از زمین‌های داخل باغ، اهل زحمت توسط کشتی سریوقتی حاصل بلند زراعت‌های کشاورزی به دست آورده، با این وسیله دوام سال از یک زمین تا 3 حاصل به دست آورده پیشنهاد بازار استعمالی خواهند کرد. کارتوشکا و پیاز، سبزی، کرم و کدو و دیگر انواع ساحه کشاورزی در قطاره‌های باغ کشتی خواجگیداران بازگوی آن است که خواجگیداران ناحیه فیض‌آباد با مقصدناک استفاده برای زمین حاصل بلند ساحه کشاورزی به دست آورده، با این وسیله در تامین بازار استعمالی با محصولات نیاز اول سهمی ارزنده می‌گذارند. مدنیت استفاده برای زمین بود که امروز در دهه علاقه جماعت دهاتی قلعه دشت ناحیه فیض‌آباد خواجگی دهقانی اسکرعلی در میدان 2 هکتار میدان باغات قطارهای زمین بیکار خوابیده باغات را نیز صبرانک و عاقلانه استفاده میبرد. سال پنجم است که اهل زحمت خواجگی دهقانی اسکرعلی در ناحیه فیض‌آباد با مهنت پرمحصول حاصل بلند زراعت‌های گوناگون به دست آورده، با این وسیله سطح روزگاری خود را باز هم بلند میبردارد. محمد علی عبدالکریم، خیرالله خالمومینزاده، فیض‌آباد، اخبار. از جانب شبکه کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه باباجان غفورов در مرکزهای سلامتی جماعت دهات حجره‌های توانبخشی سالمگردانی برای کودکان نقص‌های انکشاف و معیوبیت داشته تشکیل شده فعالیت پرثمر دارند. گزارش در این خصوص. جهت اجرایش استراتژی حفظ سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 در مؤسسه‌های ساختار شبکه کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه باباجان غفورov در 12 جماعت شهرک و دهات مرکزهای توانبخشی سالمگردانی برای کودکان انکشاف سست داشته تشکیل کرده شده است. در مرکز سلامتی رقم 1 مرکز ناحیه همه روزه 10 نفر والدین کودکان خویش را به اینجا آورده برای برقرارسازی از این امکانات استفاده می‌نمایند. حجره‌های توانبخشی سالمگردانی مؤسسه‌های طبی شبکه کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه باباجان غفورov که در مرکزهای سلامتی دهات تشکیل یافتند با لوازمات و واسطه‌های طبابت برای انکشاف دادن ذهن، نطق، حرکت جسمانی، فرقیت اشیا، رنگ‌ها با بازیچه‌ها و دیگر واسطه‌های برقرارسازی تامین کرده، طبیبان عصب‌شناس، دکتران عائلوی و کودکان نقص جسمانی داشته مشغولیت علاوگی گذرانیده همزمان به والدین آنها مشورت می‌دهند تا در شرایط خانه نیز از آن استفاده کنند. در شعبه ما متخصصانی لوگوپد، عصب‌شناس، تندرمان و دیگر متخصصان فعالیت می‌برند. لوگوپد با کودکانی که نقصان نطقی دارند کار و فعالیت میبرند، عصب‌شناس باشند با کودکانی که ویرانشوی های پاتولوژی دارند با آنها کار میکنند و به والدان مشورت میدهند. تندرمان باشند با کودکانی که خب از جهت جسمانی عقب ماندند کار میکنند. هر یک متخصص ما متد های به خود خاص دارند. مثلا لوگوپد باشد، اول از همین ارتیکولاسیونی مشق سر میکنن، مشک‌های زبان رو نگاه کرده، پرده زبان رو تگی همین زبان رو میبینند. بعد وابسته به همون نقصان کودک برنامه تهیه کرده از روی هم برنامه عمل میکنند. در مرکز سلامتی رقم 1 ناحیه برای خوشحالی، ذوق و شوق کودکان این نوبت مشغولیت تشکیل کرده شد و در رفت آن بازی‌ها، مشغولیت نطق، رسمکشی، سرودخوانی، دیگر نمود بازی‌ها تشکیل یافت. در آن کودکان فعالانه اشتراک کرده قابلیت و مهارت خویش را نشان دادند. برای هوسمندی غالبان و اشتراکچیان فعال تحفه‌ها تقدیم گردید. برای همین کودکانی که امکاناتی محدود دارند ما همین شرایط‌ها را فراهم آوردیم. ما با متدی حاضر معاصری نوع جهانی را وارد کردیم که این اپارات تماتیسم باشد و کودکان این اپارات آواز را یک بار به مغز سر می‌دهد. آوازهای بیگانه گم می شود و کودک تیزتر سخنی ما تیزتر به معنی سری کودک تاثیر می رساند و کودک زودتر به ما جواب دادن را یاد می گیرد با واسطه این اپارات. امروزه چاره‌بینی ما برای کودکان نوبسته از امکاناتی محدود داشتنی آنها ما خواستیم که آنها خود را همچون یک قشری جامعه حس نمایند. آنها نیز قابلیتی کلان داشته می توانند، آرزو و امید خود را دارند. جهتی تقویت بخشیدن فعالیت غمخواری به کودکان، استفاده راه‌های پرثمر توابط و توانبخشی در ناحیه باباجان غفورov از همه امکانات و واسطه‌ها استفاده می‌نمایند.
баргузории чунин машғулиятҳо маҳз ба хотири солимии кӯдакон ва ба таълиму тарбия фаро гирифтани онҳо роҳандозӣ гардидааст. мурғоб аз ҷумлаи ноҳияҳои дурдасти тоҷикистон аст ки табиати афсункору камназир дорад. яке аз мавзеъҳои ҷолиби диққат дар ноҳияи мурғоб шуркул аст. шуркул хусусиятҳои хоси табиӣ дошта қалби ҳазорҳо сайёҳи дохилу хориҷро тасхир кардааст. гузориш дар ин хусус. баландтарин ноҳияи тоҷикистон мурғобро намунаҳои зиёди шоҳкории табиат маҳбуби ҷаҳониён кардааст. шуркул ҷузъе аз зебоиҳои бемисл дар ин навоҳии тоҷикистон аст. ин мавзеи нотакрор дар қисмати шарқии Бадахшон миёни кӯҳҳои осмонбӯс ва даштҳои беканори ноҳияи мурғоб ҷой гирифтааст. баландии шуркул аз сатҳи баҳр 3800 метр буда бо дигар мавзеи ҷолибу мунаққаш ранкул пайваст шудааст. тамошои шуркул ба ҳар нафар лаззати дидор аз макони дастнохӯрдаи ҷаҳонро тақдим мекунад. оби мусаффою фазои ором, осмони кабуду беинтиҳо ва қаторкӯҳҳои азим шуркул ва мавзеи онро шаклу намои бемисл бахшидаанд. фаслҳои баҳору тобистон ва тирамоҳу зимистон ҳар кадоми шуркул ва ҳудуди онро шаклу симои дигар ва хеле назаррабо ҳадя мекунанд. масалан фасли зимистон кулро пурра яхпӯш намуда онро ба як саҳнаи дар сатҳи ҷаҳон камназир табдил медиҳад. ҳамин хусусиятҳо таваҷҷӯҳи ҳазорҳо нафар сайёҳони дохилу хориҷро ҷалб ва завқи аз наздик дидани онро афзун кардааст. маълумоти омории вуруди ҷаҳонгардон ба ноҳияи мурғоб ва боздид аз шуркулро ҳамасола дар ҳоли рушд нишон медиҳад. сафар ба ноҳияи мурғоб ва шиносоӣ аз манзараҳои ҷолибу диданӣ ба ҳар як нафар эҳсоси воқеии сафар ба ин навоҳии тоҷикистонро ҳадя мекунад. шуркул ганҷинае дар ноҳияи мурғоб ва ифтихору сарафрозии мардуми тоҷик аст, чун мавзеи хушу ҳаловатфизои он наметавонад касеро аз лаззати дидори худ канор гузорад. дар ин ҷо паррандаҳои нодир сукунат мекунанд. аз ин лиҳоз шуркул макони нодири паррандагон ва экосистемаи махсуси Бадахшон буда аҳамияти байналмилалии экологӣ низ дорад. яке аз хусусиятҳои ҳайратангези шуркул рангорангии сатҳи поён ва соҳилҳои он мебошад. ҳангоми тамошои ин манзараҳо кас гоҳе ба воқеият будани онҳо бовар намекунад. омезиши рангҳои кабуди осмонӣ, фирӯзагӣ, сабзтоб ва сояҳои гуногуни замин дар оби мусаффои кӯл чунин эҳсосро ба вуҷуд меорад ки гӯё ин манзара аз рӯи нақошии як ҳунарманди моҳир офарида шудааст. вале ин ҳама зебоиҳо танҳо шоҳкории беҳамтои табиат ҳастанд. шоҳкорие ки дар баландкӯҳҳои мурғоб ҳар бинандаро мафтун кардаву дар қалби ӯ эҳсоси ифтихор аз тоҷикистони биҳиштосоро бедор менамояд. дар шаҳри душанбе ҷаласаи гурӯҳи маорифи маҳаллӣ баргузор гардид. ҳадаф баландбардоштани сифати таҳсилот, татбиқи стратегияи миллии рушди маориф, фароҳам овардани муҳити бехатар ва мусоиди омӯзиш арзёбӣ шуд. дар шаҳри душанбе ҷаласаи гурӯҳи маорифи маҳаллӣ баргузор гардид ки дар кори он масъулини вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагони созмону ташкилотҳои байналмилалӣ, коршиносону муҳаққиқони соҳа ва шарикони рушд иштирок намуданд. ҳадафи баргузории ҷаласаи гурӯҳи маорифи маҳаллӣ ба баландбардоштани сифати таҳсилот, татбиқи стратегияи миллии рушди маориф, фароҳам овардани муҳити бехатар ва мусоиди омӯзиш равона гардида, ҷиҳати таҳлил ва арзёбии вазъи кунунии маблағгузории соҳа мусоидат менамояд. иштирокдорон роҳҳои беҳтар намудани самаранокии маблағгузорӣ ва тақвияти механизмҳои назоратиро низ мавриди муҳокима қарор доданд. дар ин замина нишон дода шуд ки барои таъмини рушди устувори соҳа ва татбиқи пурраи барномаҳои давлатӣ, ҷалби манбаъҳои иловагии маблағгузорӣ ва истифодаи мақсадноки захираҳои мавҷуда аҳамияти калидӣ дорад. таъкид гардид ки гурӯҳи маорифи маҳаллӣ ба як майдони муассири муколама ва ҳамоҳангсозии фаъолиятҳо миёни вазорати маориф ва илм ва шарикони рушд табдил ёфтааст. зимни ҷаласа як қатор масъалаҳои муҳими соҳавӣ мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор гирифтанд. аз ҷумла ба иштирокдорон маълумот оид ба лоиҳаҳои сармоягузории давлатии амалкунанда дар соҳаи маориф пешниҳод гардида, инчунин имкониятҳо барои дастрасӣ ба маблағгузории шарикии глобалӣ дар соҳаи маориф муаррифӣ карда шуданд. ҳамзамон вазъи маблағгузории соҳаи маориф ва таҳлили норасоии маблағгузорӣ баррасӣ гардид. дар идома ҳозирин пешрафти таҳияи нақшаи миёнамуҳлати рушди соҳаи маорифро барои солҳои 2027-2030 муҳокима намуда, лоиҳаи муштараки дастгирии амалинамоии стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии тоҷикистон ва нақшаи таҷдиди сохтори омӯзиш ва дастгирии методии омӯзгорон дар ҷумҳурии тоҷикистонро
мавриди муаррифӣ ва баррасӣ қарор доданд. дар анҷом иштирокдорони ҷаласа ба муҳокимаи маърузаҳо ва ироаи таклифу пешниҳодҳои судманд пардохтанд. изҳори бовар карда шуд ки татбиқи ташаббусҳо ва нақшаҳои мазкур дар рушди маорифи миллӣ таъсири мусбати худро гузошта ба беҳтарнамоии сифати таҳсилот дар мамлакат заминаи мусоид фароҳам хоҳад овард. дар ноҳияи варзо бо мақсади таҳкими омодагии сохторҳои дахлдор ба ҳолатҳои эҳтимолии фавқулода, баланд бардоштани сатҳи касбии ҳайати роҳбарикунанда ва рафъи ҳолатҳои фавқулода машқи мукаммали мудофиаи гаражданӣ баргузор шуд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. бо мақсади баланд бардоштани сатҳи омодагии зернизоми ҳудудии низоми ягонаи давлатии пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулода, такмили малакаи касбии ҳайати роҳбарикунанда ва таъмини ҳамоҳангии фаъолияти сохторҳои масъул дар ноҳияи Варзоб машқи мукаммали мудофиаи гаражданӣ баргузор гардид. дар чорабинии мазкур намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, кормандони бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гаражданӣ дар ноҳияи Варзоб, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, хизматрасониҳои соҳавӣ ва дигар сохторҳои марбута иштирок намуданд. мақсади асосии машқи мукаммал санҷиши омодабошии қувва ва воситаҳои мудофиаи гаражданӣ, иҷроиши саривақтии чорабиниҳо дар ҳолати омодагии доимӣ, баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи ҳайати роҳбарикунанда ва таъмини идоракунии устувори соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ дар шароити ба вуҷуд омадани ҳолатҳои фавқулода ба ҳисоб меравад. дар ҷараёни машқ масъалаҳои вобаста ба ташкили фаъолияти мақомоти идоракунӣ ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода, тартиби огоҳсозии аҳолӣ, сафарбар намудани қувва ва воситаҳо, гузарондани корҳои наҷотдиҳӣ ва расондани кӯмаки аввалия мавриди омӯзиш қарор гирифтанд. ҳамчунин амалҳои масъулини вобаста ба қабули қарорҳои фаврӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолияти сохторҳои дахлдор дар шароити вазъияти фавқулода санҷида шуданд. тамоми хадамотҳои ноҳия дар якҷоягӣ бо филиали ширкати АРС дар ноҳияи Варзоб ҳамкориро зич ба роҳ монда, тамоми техника, восита ва ҳайати роҳбарикунандаи ноҳияи Варзоб дар ҳолати омодабош қарор доранд, ки дар ҳама гуна ҳолати фавқулода сари вақт барои омода намудан, барои амал намудан, дар вақти сар задани ҳолати фавқулода пурра омода мешаванд. таъкид карда шуд ки баргузории чунин машқҳо барои таҳкими қобилияти идоракунӣ, баланд бардоштани омодагии касбии мутахассисон ва рушди ҳамкории байни мақомоти давлатӣ ва хадамоти дахлдор аҳамияти махсус дорад. зеро маҳз омодагии ҳамаҷониба ва ҳамоҳангии фаъолияти сохторҳо метавонад ҳангоми ба амал омадани ҳолатҳои фавқулода талафот ва хисороти эҳтимолиро коҳиш диҳад. масъулини соҳа зикр карданд ки чунин чорабиниҳо дар самти татбиқи сиёсати давлатӣ оид ба ҳифзи аҳолӣ ва ҳудудҳо аз ҳолатҳои фавқулода нақши муҳим дошта барои таъмини амнияти шаҳрвандон ва фаъолияти босуботи сохторҳои давлатӣ мусоидат менамояд. дар шаҳри Турсунзода кормандони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти истифодаи оқилона ва сарфакоронаи нерӯи барқ байни аҳолӣ, соҳибкорон, кормандони ташкилоту муассисаҳо ва бозорҳои маҳаллӣ корҳои васеъи фаҳмондадиҳӣ анҷом доданд. мавзӯъро ҳамкорони мо идома медиҳанд. зимни вохӯриҳо дар шаҳри Турсунзода масъулини раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти истифодаи самараноки нерӯи барқ, пешгирии исрофкорӣ ва риояи қоидаҳои истифодаи таҷҳизоти барқиро шарҳу тавзеҳ дода таъкид намуданд, ки сарфаи ҳар як киловатт-соат нерӯи барқ барои таъмини устувории низоми энергетикии кишвар мусоидат мекунад. ҳамчунин ба иштирокчиён оид ба роҳҳои кам кардани талафоти техникӣ ва ғайритехникии нерӯи барқ, пешгирии истифодаи ғайриқонунии шабакаҳои барқӣ ва зарурати нигаҳдории дурусти таҷҳизоти барқрасонӣ маълумоти муфассал пешниҳод гардид. дар ҷараёни корҳои фаҳмондадиҳӣ масъалаи пардохти саривақтии маблағи истифодаи нерӯи барқ низ мавриди таваҷҷӯҳи махсус қарор гирифт. масъулин қайд карданд, ки иҷрои ӯҳдадориҳои пардохти нерӯи барқ аз ҷониби муштариён барои фаъолияти муназзами соҳаи энергетика ва беҳтар гардидани сифати хизматрасонӣ аҳамияти калон дорад. илова бар ин ба роҳбарони бозорҳо, муассисаҳо ва соҳибкорон бартариҳои истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия бахусус панелҳои офтобӣ шарҳ дода шуд. зикр гардид, ки истифодаи технологияҳои муосири офтобӣ метавонад ба коҳиш ёфтани сарфаи нерӯи барқ аз шабакаҳои умумӣ, ҳифзи муҳити зист ва таъмини амнияти энергетикӣ мусоидат намояд. дар рафти бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ ба якчанд роҳбарони ташкилоту идораҳо ҷиҳати бартараф кардани камбудиҳои соҳа, санадҳои муқоисавӣ ва протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуд. чунин корҳои иттилоотӣ ва фаҳмондадиҳӣ минбаъд низ идома дода мешавад.
در ناحیه رودکی مراسم جایزه سپاری غالبان دور ناحیوی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت برگزار گردید. در این چورابینی آموزگاران و خوانندگان اشتراک نمودند. معلومات بیشتر در گزارش مهرابی عبدالستار. در گیمنازیای توجیکی روسی به نام پوشکینی ناحیه رودکی مراسمی با شکوه جایزه سپاری غالبان دور ناحیوی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت برگزار گردید. در چورابینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی، راهبران ساحه معارف، آموزگاران، خوانندگان، والدان و دیگر مهمانان اشتراک نمودند. ضمن برگزاری همایش ذکر گردید که آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت یکی از تشبس‌های مهم در سمت رشد علم، بلند برداشتن سطح دانش‌اندوزی، تقویت جهانبینی علمی نورسان و جوانان و دریافت استعدادهای نو به شمار می رود. آزمون همساله با اشتراک وسیع خوانندگان، دانشجویان، آموزگاران و نمایندگان کسب و کار گوناگون برگزار گردیده برای رشد قابلیت‌های ذهنی و تحکیم شوق آموزش علم‌های دقیق و طبیعت شناسی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در دور ناحیوی آزمون 1889 نفر خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و ابتدایی کسبی، دانشجویان مؤسسه تحصیلات میانه کسبی، آموزگاران و نمایندگان کسب و کار گوناگون اشتراک نمودند. اشتراکچیان از روی نامیناسی‌های گوناگون دانش و ملکه خود را سنجیده بین همرقابت سالم را به راه ماندند. طبق نتیجه جنببسته دور ناحیوی 117 نفر اشتراکچی با گرفتن جایهای افتخاری مشرف گردیده با دور منطقوی آزمون را خط گرفتند. از جمله 53 نفر را زنان و دختران تشکیل می‌دهند که این از اشتراک فعال بانوان در سمت علم و معرفت درک می‌دهد. از شماره عمومی غالبان 24 نفر سزاوار جای یکم، 36 نفر سزاوار جای دوم و 57 نفر سزاوار جای سوم گردیدند. با غالبان دیپلم، افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی سپرده شده برای دستاوردهای نظررسشان اظهار سپاس و قدردانی بیان گردید. برآمدکنندگان ابراز داشتند که موفقیت‌های اشتراکچیان نتیجه مهنت پیوسته آموزگاران، دستگیری والدان و تلاش و کوشش خود جوانان میباشد. تاکید گردید که توجه به علم و دانش زمینه اساسی پیشرفت جامعه بوده، دستگیری جوانان با استعداد یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست دولتی محسوب می‌یابد. چورابینی در فضای تنتنوی و روحیه بلند علم‌آموزی و وطن‌دوستی جنببست گردیده برای اشتراکچیان همچون یک رویداد مهم معرفتی خاطرمان باقی ماند. با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات، همدلی و همراهی 29 سال می شود که مردم سربلند تاجیک روز وحدت ملی را زیر سیاست صلح پرورانه، خیرتمندانه و دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با روح بالیده استقبال می نمایند. بخشیده به این صحنه مهم در شهر و ناحیه‌های کشور چورابینی های گوناگون معرفتی دایر گردید که از جریان آن همکاران ما گزارش آماده کردند. وحدته که خلق ما رو شد و ملک ما رو آباد کرد. تحت همین عنوان در بینای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بخشیده به 29مین سالگرد روز وحدت ملی همایش سیاسی برگزار گردید. در چورابینی رهبریت و کارمندان، اعضای فعال حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و عالمان و شاعران اشتراک نمودند. ابراز گردید که وحدت ملی تحت راهنمایی‌های دوراندیشانه و خیرتمندانه پیشوای ملت رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از امتحان تاریخی گذشته بار دیگر ثابت نمود که تاجیکان امروز همچون یگانی با شرف خود وحدت‌آفر بوده همزمان برای صلح و صلاح در تمام روی عالم نیرو و توان خود را روانه می‌سازند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان معمار صلح و وحدت ملی تاجیکان است و هر یکی ما باید به قدر زحمت‌های وطن‌دوستانه این ابرمرد بزرگ ملت برسیم. در ادامه ابراز گردید که دستاوردهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که طی سال‌های صاحب استقلالی به میان آمدند ثمره وحدت ملی میباشند. امروز ما را ضرور است که وحدت ملی را تحکیم و تقویت بخشیده فضای آرامی سیاسی کشور را نگاه داریم و بهر دوستی و یگانگی و رضایت جامعه کوشش نماییم. در فرجام گفته شد که در شرایط بسیار هم پیچیده دنیای معاصر هر یک ما با دعوت و هدایت‌های پیشوای ملت هم‌آوازی نموده برای تحکیم وحدت ملی دانش و ملکه و نیروی خود را روانه سازیم و اندیشه صلح و وحدت را به فرهنگ عمومی تبدیل دهیم. وحدت باید در سطح یک ضرورت جمعیتی و فرد هر یک شهروند کشور فهمیده شود. هر یک شهروند باید درک نماید که هم رشد جامعه و هم عملی شوی آرزوی منفعت‌های شخصی او فقط در صورت صلح و وحدت امکان پذیر می باشد.
با افتخار 29مین سالگرد جشن وحدت ملی در وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان با اشتراک خادمان دولتی جلسه تنتنوی برگزار گردید. اظهار کرده شد که سنه 27 ایون سال 1997 در تاریخ دولتداری نوین تاجیکستان همچون روزی تنتنه آرامی و هدفهای نجیب خلق تاجیک در راه دشواری برقرار نمودن صلح و وحدت ملی به حساب می رود. وحدت ملی تاجیکان دستاورد بی‌نظیر است که در نتیجه جانبازی و قربانی‌های هزاران نفر فرزندان فدایی ملت به دست آمده است. نقش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون جانفدای وطن و تطبیق کننده سیاست داخلی و خارجی کشور در راه رسیدن به وحدت ملی، پایداری، ثبات، آسایشتگی مردم و رشد بی‌سابقه تاجیکستان به اندازه بزرگ است. وحدت ملی برای انتخاب راهی درست به سوی جامعه دموکراتی دنیوی و حقوق بنیاد زمینه بنیادی گذاشت. ضمن سخنرانی‌ها تاکید گردید که تاجیکستان صاحب استقلال در ظرف 29 سالی بعد امضای سازشنامه صلح راه پر افتخار را طی نمود. در این دوره سطح خودشناسی، اصالت وطنداری و افتخار ملی شهروندان بلند برداشته شد. مرحله‌های رشد کل ساحه‌ها، پیشرفت و ترقیات و دیگرگونی‌های نظررس حیات اجتماعی و اقتصادی کشور مردم را به آینده درخشان وطن و حیات آسوده هدایت نمودند. تاکید کرده شد که در شرایط مرکب و پیچیده جهان معاصر تطبیق غایه‌های وحدت ملی، پایداری و حفظ ثبات و امن خیلی مهم میباشد، زیرا تنها متحدی و یگانگی میتواند پایه‌های دولتداری ملی را تحکیم بخشیده پیشرفت کل ساحه‌ها را تامین نماید. در ناحیه فردوسی بخشیده به 29مین سالگرد روز وحدت ملی همایش ایدانه برگزار گردید. در چاره‌بینی مسئولین، فعالان جامعه، سابقه‌داران و جوانان اشتراک نمودند. ضمن همایش تاکید گردید که وحدت ملی همچون دستاورد بزرگ تاریخی خلق تاجیک برای تحکیم دولتداری ملی، تامین صلح و ثبات و پیشرفت استوار کشور زمینه واقعی فراهم آورده است. اشتراکچیان از سیاست سازنده و بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یادآور شده سهم وحدت را در رشد تمام ساحه‌های حیات جامعه مهم ارزیابی کردند. ابراز گردید که محض در فضای صلح و آرامی امروز در ناحیه فردوسی ده‌ها انشاءات اجتماعی و انفراستراکچور بنیاد و نوسازی گردیده سطح خدمت رسانی به اهالی بهتر می شود. ساکنان ناحیه نیز با مهنت صافدلانه در کارهای آبادانی و سازندگی سهم ارزنده خود را می‌گذارند. اشتراکچیان همایش ابراز داشتند که حفظ و تحکیم وحدت ملی وظیفه مقدس هر یک شهروند کشور بوده برای رشد منبعد تاجیکستان صاحب استقلال اهمیت کلیدی دارد. همایش ایدانه در فضای همدیگر فهمی، احترام و افتخار از دستاوردهای دوران صاحب استقلالی جنبست گردید. در خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان روز وحدت ملی با اشتراک مسئولین، نمایندگان مقامات دولتی و کارمندان ساحه برگزار گردید. ضمن سخنرانی ابراز شد که وحدت ملی و استقلال دولتی از مهمترین ارزش‌های جامعه معاصر محسوب یافته، تحکیم و پایداری هر یکی آنها به دیگر تأثیر مستقیم می‌رساند. در نتیجه برقرار گردیدن صلح و ثبات و وحدت ملی تاجیکستان به مرحله نوی رشد وارد گردیده برای تحکیم دولتداری، حفظ استقلال، تامین حقوق و آزادی‌های شهروندان و رشد استوار اقتصادی و اجتماعی زمینه‌های مساعد فراهم آمدند. در ادامه همایش تاکید گردید که تجربه صلح تاجیکان همچون نمونه نادر حل مسالمت آمیز نزاع‌ها در عرصه بین المللی اعتراف گردیده مورد آموزش دایره‌های گوناگون سیاسی و علمی قرار گرفته است. وحدت ملی همچون رکن اساسی دولتداری ملی برای تشکل جامعه شهروندی، تحکیم ثبات سیاسی و بهتر گردیدن سطح زندگی مردم زمینه مساعد فراهم آورده است. در انجام چاره‌بینی به یک قطار کارمندان برای سهم ارزنده گذاشتن در رشد ساحه با افتخارنامه‌ها قدردانی کرده شدند. بخشیده به 29مین سالگرد روز وحدت ملی در کارخانه واحدی دولتی بازار دهقان همایش ایدانه برگزار گردید. در چاره‌بینی نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، مسئولین و کارمندان مؤسسه اشتراک نموده از اهمیت تاریخی وحدت ملی و نقش آن در رشد استوار کشور یادآور شدند. ضمن همایش تاکید گردید که محض به شرافت صلح و ثبات و وحدت ملی امروز در تمام گوشه و کنار کشور از جمله
дар соҳаи савдо ва хизматрасонӣ шароити мусоиди фаъолият фароҳам овардааст. иштирокчиён иброз доштанд ки ҳифзу таҳкими арзишҳои ваҳдат ва эҳтиром ба дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ вазифаи ҳар як шаҳрванди кишвар мебошад. қайд карда шуд ки кормандони корхонаи воҳиди давлатии бозори деҳқон низ дар баробари иҷрои ӯҳдадориҳои касбӣ барои ободонӣ, тозагӣ ва беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ саҳми худро мегузоранд. имрӯз бозор ба яке аз марказҳои муҳими савдо табдил ёфта, барои фароҳам овардани шароити муносиб ба фурӯшандагон ва харидорон тадбирҳои зарурӣ амалӣ мешаванд. иштирокчиёни ҳамоиш иброз доштанд ки ваҳдати миллӣ яке аз бузургтарин дастовардҳои давлатдории навини тоҷикон буда, таҳкими он кафили рушди минбаъдаи тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад. дар остонаи таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ дар театри вилоятӣ ба номи меҳрубон назарови шаҳри хорӯх чорабинии тантанавӣ бо иштироки намояндагони мақомоти давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ, фаъолони ҷомеа, собиқадорон, ҷавонон ва аҳли зиё баргузор гардид. зикр гардид ки ваҳдати миллӣ яке аз дастовардҳои бузурги таърихи навини тоҷикистон ба шумор рафта, маҳз ба шарофати сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва иродаи қавии мардуми кишвар сулҳу субот дар мамлакат барқарор гардид. таъкид шуд ки роҳи расидан ба сулҳу ваҳдат осон набуд ва мардуми тоҷик пас аз солҳои вазнини муқовиматҳои дохилӣ тавонистанд бо дарки масъулияти баланди ватандорӣ барои ояндаи давлат ва миллат муттаҳид шаванд. дар баромад гуфта шуд ки 27 июни соли 1997 дар таърихи давлатдории тоҷикон ҳамчун рӯзи сарнавиштсоз сабт гардида ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ба ҷанги шаҳрвандӣ хотима бахшид. аз ҳамон рӯз тоҷикистон ба марҳилаи нави рушду созандагӣ ворид шуда заминаи устувор барои пешрафти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакат фароҳам омад. таъкид гардид ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ ва махсусан баъд аз ба даст омадани ваҳдати миллӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ дигаргуниҳои куллӣ ба амал омаданд. сохтмони роҳҳо, пулҳо, муассисаҳои таълимӣ ва тандурустӣ, иншооти фарҳангиву варзишӣ ва дигар бунёдкориҳо маҳз дар фазои сулҳу оромӣ амалӣ гардиданд. имрӯз сокинони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз баракати сулҳу субот баҳравар буда барои рушди минтақа ва ободии ватан саҳми арзандаи худро мегузоранд. дар фарҷоми чорабинии филми ҳуҷҷатии файзи ваҳдат ва шукуфоии Бадахшон ба намоиш гузошта шуд. иштирокчиёни чорабинии намоиши филмро бо таваҷҷӯҳи хоса тамошо намуда бори дигар ба арзиши бузурги сулҳу оромӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ваҳдати миллӣ арҷ гузоштанд, зеро маҳз ваҳдат заминаи асосии пешрафт, шукуфоӣ ва зиндагии осоиштаи мардуми кишвар буда, ҳифзу таҳкими он масъулияти ҳар як фарди ҷомеа маҳсуб меёбад. нақши ваҳдати миллӣ дар таҳкими истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти ҳамин унвон дар донишгоҳи давлатии Данғара конференсияи илми назариявӣ баргузор гардид. ин ҳамоиш ки бахшида ба 29-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ роҳандозӣ гардид, дар он ҳайати олимону профессорон, омӯзгорон ва магистрантону унвонҷӯён иштирок намуданд. зикр гардид ки ваҳдати миллӣ ва таҷрибаи сӯъофарии тоҷикон аз зумраи сабақҳои басу арзишмандест ки ҳам дар дохил ва ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ мавриди қабулу омӯзиш қарор гирифтааст. ваҳдати миллӣ яке аз санаҳои сарнавиштсоз дар таърихи давлатдории навини тоҷикон буда, маҳз шарофати сулҳусубот ва ҳамдигарфаҳмии миллӣ ҷумҳурии тоҷикистон ба дастовардҳои назараси сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ноил гардидааст. таъкид шуд ки ҳифзи ваҳдат ва таҳкими арзишҳои миллӣ вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ватандӯст маҳсуб меёбад. ҳамин тавр баромадкунандагон бо маърузаҳои худ дар мавзӯъҳои Эмомалӣ Раҳмон кафили ваҳдати миллӣ ва зиндагии шоистаи мардум, ваҳдат василаи саодати миллӣ, истиқлол ягона роҳи саодати инсони мутамаддин, ваҳдати миллӣ кафили субот ва таҳкими давлатдории миллӣ ва дигар мавзӯъҳои мубрам баромад намуда, дар охир миёни иштирокчиёни ин ҳамоиши илми назариявӣ мубодилаи афкор сурат гирифт. бахшида ба 29-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон таҳти унвони ваҳдат нигини миллати мерофарини мо ҳамоиши илмӣ баргузор гардид ки дар чорабинӣ раёсати донишгоҳ, аҳли омӯзгорону кормандон ва донишҷӯён иштирок намуда доир ба аҳамияти таърихии ваҳдати миллӣ, нақши он дар таҳкими давлатдорӣ, рушди ҷомеа ва тарбияи насли ҷавон мубодилаи афкор намуданд.
зикр гардид ки рӯзи ваҳдати миллӣ яке аз санаҳои сарнавиштсоз дар таърихи давлатдории навини тоҷикон буда маҳз бо шарофати сулҳу суботи комил тоҷикистони соҳибистиқлол таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҳамраии куллии мардуми шарифи кишвар аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳама соҳаҳои иқтисоди миллӣ хусусан иқтисоду сиёсат илму маориф фарҳангу тандурустӣ роҳу нақлиёт ва дигар бахшҳои муҳими ҷомеа ба дастовардҳои беназир ноил мегардад. ҳамин аст ки маҳз ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди бузурги тарихӣ барои ҳифзи арзишҳои миллӣ баланд бардоштани эҳсоси худшиносию худогоҳии аҳли ҷомеа ва рушди устувори давлат заминаи устувор фароҳам овардааст. иштирокчиён доир ба нақши таърихӣ ва мондагори президенти маҳбуби кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ба даст овардани ваҳдати миллӣ таҳкими сулҳу субот дар ҷомеа ва ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ибрози назар намуданд. таваҷҷӯҳ ва дастгирии доимии ҳукумати кишвар ҷиҳати муҳайё намудани шароит барои рушди футбол ва таъмини инфраструктури соҳа дар шароити деҳот оммавияти ин намуди варзишро фароҳам сохта. чунин ғамхориҳо барои дарёфти истеъдодҳои нав ва мукаммалгардонии фаъолияти мураббиёну доварони футбол замина мегузорад. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ таваҷҷӯҳ ба ин самт тақвият ёфта, ин навбат бо иштироки 12 даста аз ҳисоби кормандони ташкилоту муассисаҳо мусобиқаи дӯстонаи футбол роҳандозӣ ва ҷамъбаст карда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дар арафаи таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ баргузории як зумра мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ роҳандозӣ шуда бо ҷалби қишрҳои гуногуни ҷомеа амалӣ мегарданд. чунин ташаббусҳо дар доираи иҷрои ҳадафҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, нақшачорабиниҳои бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, инчунин бо саҳму ибтикори соҳибкорон ва намояндагони ниҳодҳои гуногуни давлатӣ ба роҳ монда мешавад. мусобиқаи футболи мазкур низ идомаи татбиқи сиёсати ҳадафмандонаи ҳукумати мамлакат буда бо ташаббуси масъулони мақомоти прокуратураи ноҳия баҳри тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва дар доираи эълони рӯзи ҷаҳонии футбол бо мақсади ҷалби таваҷҷӯҳ ва рушди ин навъи маъмули варзиш ба роҳ монда шуд. ин тадбири варзишӣ бо иштироки 12 дастаи футболбозон аз ҳисоби ташкилоту муассисаҳои гуногун ва сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи ноҳия баргузор гардид. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо тадриҷан беҳтаршавии вазъи инфраструктури соҳа, шароиту имконияти мусоиди машқу тамрин ва баргузории мусобиқаҳо фароҳам омада, дастовардҳои варзишгарони ноҳия дар ин самт то рафт меафзояд. футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиши мамлакат ба ҳисоб меравад. аз ҷониби ҳукумати кишвар фароҳам овардани шароит ва дастгирӣ ёфтани ин намуди варзиш махсусан дар сатҳи деҳот оммавияти онро бештар карда барои кашфи истеъдод ва чеҳраҳои нав заминагузор аст. ташкил ва иштироки дастаҳои футболбозон ва ба ҳамоии шумораи зиёди мухлисон бозгӯи муттаҳидии мардум, фазои орому сулҳи пойдори кишвар ва рушди соҳаи варзиш мебошад. аз ҷараёни бозии дӯстона омодагии ҳамаҷониба ва маҳорату истеъдоди баланди варзишгарони дастаҳои иштирокчӣ эҳсос мегардид. чунин мусобиқаҳо ки дар ноҳия мунтазам ташкилу баргузор карда мешавад, дар таҳкими муносибатҳои дӯстонаи кормандони муассисаҳои гуногун ва сокинони маҳаллӣ мусоидат намуда, эҳсоси ифтихору шуҷоатмандиро дар ниҳоди мардум тақвият мебахшад. мусобиқа дар фазои дӯстона ва бо натиҷагирии ҳайати доварон хотима ёфта, аснои маросими ҷоизасупорӣ ғолибон муайян ва қадршиносӣ гардиданд. тибқи нишондодҳо, дастаи футболбозони раёсати молия сазовори ҷои сеюм, шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ҷои дуюм ва мақомоти прокуратураи ноҳия мақоми аввалро соҳиб гардиданд. дар хотима аз ҷониби дастандаркорон ба дастаҳои ғолиб медал, ҷом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ.